Kia Rio سالش 2012 نه خوش 4 تا بالون نرمال دیسکا داره سالن قفا سیدنیو کوژنیه لوک نداره 14 الکتروپاکت پرابک شد دیده نمیشوه کانسنر داره ماگنیتولا коробкаш механик сиденьёи пеш обогреватель дора моторш чанда ака моторш 16 чанд сумш мегин 65000 бо арзон мешава номерои телефонтон чанда ака 91 10 8338 документҳо чанд қайдига ака 8 моҳ дига документ дора назар мезанем бачаҳо бо арзон мешава Daewoo Nexi бачаҳо солаш 96 германский дай 4 та балонш навай 4 та диска додагиай салонш чихол кашидагиай пробеги 66000 кондиционер дора магнитола коробкаш механикай люк надора моторш чанда ака моторш 1.6 простои документош чанд қайдига ака документош 6 сола чанд сумш мегин ака чанд сум кали гуфтен ака 16000 бо савдо мешава номерои телефонтон чанд ака 085 64 40 39 на бачаҳо занг мезанем таки ака бо савдо кун бародаро Opel Astra G солаш 98 қисми қафо дискош престижа 4 та балонш навай бародаро қисми қафош бародаро чихол кашидагай люк ҳам дора бародаро 4 та электропакетай пробегиш 24000 кондиционер надора коробкаш механикай камера телевизор ҳама чиз дора гази еврочор зага гази просвез зага документош чанд қайдига ака я мой дига ҳам таъинировка ҳам документи машина я мой дига документ дора чанд сумш мегин ака 35000 бо савдо мешава номерои телефонтон ҳам мегин ака 081 07 40 на бародаро занг мизанем хати ака савдо кунем Opel Caravan бачаҳо солаш 1997 на қисми қафо балонош нормальный диска салонош багажиш люк надора это пеш электропакета пробеги 340 кондиционер дора магнитола коробкаш механика
موتورش چند اکا؟ 1.6 پرستوی. موتورش 1.6 پرستوی. داکمنتش چند قد دیگه اکا؟ تو نه برای گاز بنزین. چند سومش گفتین اکا؟ 24,000 با سودا میشه. 24,000 با سودا میشه. چند نمره تلفن میتی اکا؟ 918 50 13 15. نه بچه زنگ میزنه. بچه ها اوپل کاراوان سالش 97 سال. باگاژش 4 تا بالون کلپک زدگی نه درونش چخال کشیدگی کاتالوگش لوک نداره. الکتروپاکت نیست. گاز بنزینه. پرابگ 359,000. کانسنر داره. کاروکش مکانیکه. نه موتورش چند اکا؟ 1.6 پرستوی. 10 تا چند تا میگرده اکا؟ داکمنتش چند خیلی اکا؟ بو چی دیگه؟ چند سومش گفته اکا؟ 28,000 با سودا میشه. یا نمره تلفن میته اکا؟ 918 78 26 45. نه بچه ها زنگ بزنن خطی اکا با سودا کنن. برادرها دایوان نکسی سالش 95. چهار تا بالونش 90 کلپک زدگی برادرها. قسمی سلام. چهار تا الکتروپاکت های پرابگش 79 70,000 پرابگ داره. کانسنر کار میکنه. کاروکش مکانیکه. موتورش چند اکا؟ موتورش 1.6 پرستوی. گاز بنزین اکا؟ کانسنرش کار میکنه. چند سومش میگه اکا؟ 12,000 سودا میشه. یا نمره تلفن؟ نه برادران نمره تلفن اکا 974 43 99 43. 12,000 با سودا میشه. زنگ میزنن خطی اکا گردن. برادرها اوپل سیدان سالش 94. نه طرف کافه 4 تا بالون نوای خیلی کلپک زدگی برادرها. نه قسمی سلام چی خال کشیدگی لوک هم داشته. خیلی الکتروپاکت نیسته. 235,000 پرابگ داره. کانسنر نداره. کاروبکش مکانیکه. خیلی قسمی سلام. یا موتور شوی کرده. کداوی موتورش 1.6 پرستوی اکا؟ موتورش 1.6 پرستوی. خداوی همش 100%. گاز بنزین است؟ گاز بنزین. داکمنتش چند قدیده اکا؟ موتور 100%. داکمنتش بوچ داده؟ نه برادرها چند سونش میگوی اکا؟ 20,000 با سودا میشه. نمره تلفن تبلیغ اکا 918 49 10 918 49 10. نه برادرها زنگ زنه خطی اکا با سودا. خداوی میگیری فقط های میکنی.
Hyundai Starex بچه ها. سالش 2001. نه بگاژش. این 6 دمه یا 7 دمه؟ 10 دمه. بالونش نوای. ایسکا. زود طرفش الکتریکی. پرابگش 451,000 کنسنر داره. коробкаш механика. دیزلای. موتورشون چنده یکا؟ موتورش ده. چند سومش گفته نکا؟ 28,000 با سودا میشه. یا نمره تلفن میتی یکا؟ 907 31 78 داکمنتو چند خیلی گرد؟ تا ماه آگوست داکمنت داشته. اینا بچه ها زن میزنه قطعه که